Mnogi ljudi i danas pitate se da li je stvarno žuti džoki kriv za zločine za koje je osuđen. Na kraju ću ti pokazati jednu činjenicu koja će ti promijeniti sve što misliš o ovom slučaju. Ja sam istraživač True Crime priča i danas ćemo zajedno istražiti detalje ove misteriozne priče. Žuti džoki, kao što je poznat, bio je optužen za niz zločina, uključujući ubistva i otimice. Međutim, postoji mnogo nepoznanica i neriješenih pitanja oko ovog slučaja. Kako smo bliže istraživali, otkrili smo da postoje mnoge kontradikcije u izjavi svjedoka i nedostaci u policijskoj istragi. Prvo, razmotrimo sam početak ovog slučaja. Žuti džoki je bio mladi čovjek koji je živio u malom gradu i imao je nekoliko problema sa zakonom. Međutim, njegovi prijatelji i porodica tvrde da nije bio u stanju da izvrši te strašne zločine. Neki čak tvrde da je bio pod utjecajem nekog drugog, koji ga je potakao na te zločine. Drugo, pogledajmo detalje samih zločina. Žuti džoki je bio optužen za ubistvo nekoliko ljudi, uključujući jednu ženu i jednog muškarca. Međutim, forenzička analiza nije pronašla nikakvih dokaza koji bi vezali žutog džokija za ta ubistva. Također, postoji sumnja da su neki od svjedoka bili ucjenjivani ili prinuđeni da lažu. Treće, razmotrimo psihološki profil žutog džokija. On je bio čovjek sa velikim problemima, uključujući i mentalne poremećaje. Međutim, postoje indicije da je on imao i neke pozitivne osobine, poput empatije i spremnosti za pomoć drugima. Ovo nam govori da možda nije bio tako jednodimenzionalan kao što se često predstavlja. Na kraju, dolazimo do jedne činjenice koja će ti promijeniti sve što misliš o ovom slučaju. Postoji dokument koji je nedavno otkriven, a koji sugerira da je žuti džoki možda bio namješten za zločine koje nije počinio. Ovo je dokument koji bi mogao pokrenuti novu istragu i potencijalno dokazati žutog džokija kao nevino optuženog. Na kraju ću ti pokazati kako ova činjenica može promijeniti sve što misliš o ovom slučaju. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.